Siphinde sinibingelele babukeli bekaMavi-TV with Prince Bheki umndeni kaZulu. Njengoba nazi-ke ukuthi kule channel le yokuqolwa kwabantu iyona esi-based kuyo, though the channel is doing a lot of things. Kodwa-ke abayilandelayo ngokweqiniso le channel bazokutshela noma mawungayilandeli mawubuka amavidiyo a-previously. Unyaka wonke nje sinamavidiyo amaningi la esilwa khona nemkhutshana yamaqola. Siphinde sikhulume-ke nokuchaza-ke izinto ngendlela eyiyonayona noma singasho ukuthi nathi so-100%. Kodwa-ke abasilandelayo bayazi, nawe futhi uvumelekile ukusilandela. Kunabantu-ke abasibhalele abalandeli bale channel abakhalile ngokuthi sathula nje libhubha. Basibhalele ku-WhatsApp wethu inamba esiyisebenzisayo, bathi bacela nathi sibeke umbono wethu. Nami-ke ngibe sengibona ingcindezi ukuthi baningi abalokhu besenda ku-WhatsApp besho leyo nto. Ngeke-ke silokhu sithi sidlala ama-voice note abantu, asizile ukuzo-expose abantu futhi asenze ama-testimony futhi asifuni ukukhonfirm abantu ukuthi ikhona ngampela leyo nto. Bafowethu, njengabantu iqiniso lihle nje bafowethu, beside ukuthi umuntu uthi hayi uzobulawa abantu kunjani cha bafowethu, iqiniso kufuneka limelwe nje. Yabona bafowethu, ngale kokudlala makucatshangela iy'mpilo zabantu, ukuthi iqiniso kufuneka silimele nje noma kungathiwa kumnyama noma kubomvu noma usaba noma ungesabi. Khona omunye-ke umuntu futhi ophinde wangibhalela laphana kwi-WhatsApp yethu, wathi ena lapha manje ngarojwa inyanga yompeti, imali yami ushilo nje isamba esikhulu kangakanani. Ngibe sengimphendula, bekhuluma nge-voice note, ngamphendula ngambuza ukuthi ena angazi inyanga yompeti imuphi noma usho lo mfana omnyamana lo waseGoli lo oyisigebengu othi uyinyanga. Ngibe sengimbuza ukuthi wena iyiphi i-language oyikhulumayo ngoba nje uzorojwa abantu abakhuluma, umuntu okhuluma iSepedi. Wabe sethi-ke hhayi ukhuluma isiZulu. Ngibe sengimtshela ngathi uyisibhayizane kwasa wena, ukurobha kanjani umuntu okhuluma, ukurobha kanjani umuntu ngesiZulu ekubeni isiZulu wena kuwulimi lwakho. Wena ungakwazi ukurobha umuntu okhuluma iSepedi kodwa wena ungesiye umpedi mawukuthi mhlambe usukhuluma iSepedi. Wathi akulula ngoba ulimi lwakhe lowo muntu lowo, ngoba ulimi lwakhe lowo muntu. Ngabe sengithi mina lalela la mfowethu, ungalokhu ungikhulumela ngendaba ey'ngacacile, akudlali lana. Uwena oy'bhayizile nje, ngakurobha kanjani umlungu ngesiZulu ekubeni wena kuwulimi lwakho isiZulu, ngoba uwena ekufuneka ukuvikela ukuthi urojwe ngoba nawe umlungu ungeke umrobhe ngesiNgisi ekubeni kuwulimi.